Signet Meru TV bando tuikuwa na betikire kurikani kidogo mantu yegie uteri ya Pigs Hotel na rantere chana nyuki arabatu bangirite Valentine's dinner atareki 14 cha mweri yuaile kana mweri twetete mwakeno yu 2026 no tukimenya mweri yo February yuitira yu mweri yua wendo mweri yo kuona ni mapenzi malavi ndavi kunende Pigs Hotel antere chana nyuki bakubangirite mambura na kyatho akiawita nethoka kiraba guita Valentine's dinner na ya karika tareki 14 acha mweri ywa ile mwakeno yo 2026 kuma thaa imuchioro mwanka thaa chia thaithano cha utuku na bae kwire kinya thaithano cha kinya to mwanka waane nondo oku Pigs Hotel baina nyumba cha kumama nyumba chibwithitu bro wengwa akoku na nyankoloki ya roma ma nyumba kwina ruro monki kwina sauna kwina manto amaike kwina kinya kwa twana kunende ugiakwigwa ukimaka kinya wethra awina kana kanini kwina nyumba chikwa accommodate uwe na amuchori oku kana wena mwendo oku na kinya ukona kanya gakumba kwithira ukinokia mwana ukithira awina kana kanini utiumba kutia ndina ebangi bwithira buri antu baile uwe na muchori oku boyfriend na girlfriend oku amukuru na mwekuru oku ebangi no tubwenu baile ukiakoya na muntu bathatu apana ebangi ri antu baile kire ndina yo kwamba kwithira ukinirwa kana ukethira kwina band yobo entertain kana yobo wiria na live music guitar live kukethira kwina guchethwa rwimbo chionde che mapenzi irabukenda aguchethwa wa request rwimbo ukomba kwithira ugichethwa o wau no ukethira wina kanya ko chala ka wine akara wenda kunywa akana kakinywaji kara wenda ukunda pole kaita kara uborerete nkoro na kaita kara umarirete na kinya gukethira kwina maua yara mtu muthaka kana mukuru ukae wakenda wa girlfriend oku kana kenda wa ebukuru oku wa mwekuru oku enjire mwe ya ukungwira wendo no tunende muoroto yo Valentine's dinner ire bangi ni Pigs Hotel na nyuki ni gutigira wendo ibukumba kwithira abu ukungwirwa na ukenda wikiro kanya ato mwanka wetere mwanka tariki 14 chikinye ari no waambire ku safe tubecha to ku pole no waambiririe kuibanga mapema kenda nende uwarturo kanya gaku no ntu bakendra bena u antu kadumba uba kwithiro kiringa namba akiri 0711 969 690 0711 969 690 kana 0782 426 689 0782 26689 kana wete akiri Gmail ya info@pigshotel.co.ke wako ya Pigs Hotel na ire interechia na nyuki we na muchore we na girlfriend we na boyfriend ibangeni kwa kwana akenda dina ya tariki 14 itautie nyuma na rikana weto bera kana bakuri na wibetwe information ayege Pigs Hotel Valentine's na obera ni Kimeru TV bakwa discount. For example, akwethere kiredi no batikure ya chiringi ngiriyele ukaethiro discount maybe tia 1500 kana che 1800 kuringana anabora bukomba kwithira abukyare kana buro hoteli yongo ayo bete kwithira ekibanga lakini mbishua wetobera Imeru TV no rabiru manto jegie Pigs Hotel a Valentine's dinner ukawa discount irabara bangi batumba kwithira bakiona kunende wiwange tariki 14 na cha mweri yueli turita kukungwira mapenzi Pigs Hotel antelechia na nyuki. Karibu sana tuena Madam Dorocas duare turariria mantu jeki kitomo kya CBC na CBE ndakwira syllabus yo betu kwithira egiucherero bwa batare no kidogo kwe no atia ni syllabus egiucherero kwe no atia ripoti wa nyuma kwe no atia riba gwita mbere akinya mbere ya syllabus ripoti akuringana na ngatheti riwa aritoa abaro betu kwithira bagita grade 10 ngatheti eriwa 930,000 yari tobo betu kwithira bagikinya chukuru chia senior secondary kabara beti grade 10 ikiringitho na barabarerete 1.13 million barabarerete kierio kya kenjesea okay alafu nende minister wa kithomo Julius Ogamba akauwa kinya barabati baikinyithie no tubarenda and percent kana ana ponte para buthithikirio abaithira bagita chukuru chia grade 10 bakambire kuthilo kana matura akenda kuona kithira kwiyana abatiwi omwanka batira na babothe bakumba kwithira bagiunku machukuru chia grade 10 achiari bate kumenya ni ata chukuru wichira chala achiari bate kumenya ata mwana we ombite kwithira kithomera county ya arabwithairia arathomaira Meru lakini aiti chukuru omeya Meru aiti Nairobi kana night county ingi na ingi ketu bitu na Madam Dorocas kende tana mbere na kumba kwithira aitweleza kwa mbere bru ino tukwe mbere kwithira twina niwe mwakeni yo 2026 happy new year Madam Dorocas happy new year sawa mwaka yo 2026 yo kwikiti ate
Kisa saburu. Januari yeku itakinya ntuku 70. Ali. Karibu sana kiri mubango yutu ina yutu mbe kwenda tukari mantu ye kithomo ke CBC na CBE ugomba kwithira wetu tarire kana wetu rikania CBC ile tubati kugweta CBC na ina tubati kugwetera CBE kana bandu no kintu kimwe ndawa CBC kuwa bandu CBE ndawa CBE no gakumaanisha bantu ya CBC tukiariria na mbere kinye twambiriria kwina achiari bara kwithira bakikia nabo playing na as you know kaitene katuri tene indira mwana wetaira kenda amenya kugwata matu iro wamwige kicukuru pane ndiba wiko kinya batikinyite miaka I don't know miaka ira yetikirite githomo kika CBC mwana wiko cukuru ni akinya miaka yana CBC miaka ira itikiritwe mwana kwambiria level iri ndiburi ratugire pregulu miaka yana wite 5 agatonya miaka ina PP1 arafu miaka 5 PP2 ekinye 6 akaruga what about baraba wikiana bo play group batikinyite kinya miaka 3 batikinyite kinye 8 5 gukwira nimbi bya mukarikira na arantu kucha nyumene thina wikia mwana play group me play group ichite gutetheria ciari barabara busy okay lakini it is not recognized by the ministry okay ichuguru itikaire ya kugwata na bare no getoteka mustria na barate abato baindanja wakimantu ja maingi muno wina kuplay kwitarondo ibona mantu ja chagu mwana ore percentage ire nene kombo kinyegita kamena skuru tondu nande akiri ono me activate mbere gita ria ribatire kinya ende ntago tondu baraba inge barato twembeselai itika yana prengulu na baka manuva ende stage ira njeke wikia mwana kikithomo gya CBC tondu taugire kina level ma taugire level mbere i PP1 na toga PP1 ithere na mwaka jo mbere jo PP1 na jo iri jo PP2 togwa level ejire ni primary ithere ina roa primary grade 1 2 3 na hapa primary to 4 5 6 na ina level ida tu ira twetere junior school na ndi senior school batonyete level inge miaka 3 okay aneboga sana at least ukoba kwithira witwelethia baraba ikitia na bono tunende kwina wetu arakinwe muchiari akambira I so worried that nende kinyamba ile time mwana we kaike kana chukuru no twenda atinange ogaikia I so busy kawa gakinya maybe play group PP1 na PP2 iko recognized ni CBC atethira bando ari ukinya miaka irabati kumba kwithira aikinya mwana une atakara kana kakwiro kwa kinya nende maybe atunya kweli what will happen kiura akinya akuthoma play group na ukinya PP1 bando atikinyite miaka ina na miaka 5 ugateka kireri to baba exit te baturageraia twina KCCU tonto mauditori gutonya senior school abati kwithira kiwango ne gya 15 to 18 years akiumira lakini nandi no kwithira kwina murito inya wina 12 years junior school ibara barugiru alito bara bandu nona iba kumanuva lakini nandi according to the ministry mwana atipati kwithira ari wewe ari na miaka kumanisha akiri ewe ore chebangi kugia tonto toga PP ire nda mwana 4 to 5 years na ministry tegete yona mwana ni tegete yona mwana u ena miaka ena ari ready and willing and mature enough to learn na ndire ukire mwana miaka 12 ri wa mwikele we mwana miaka 14 inyagwe ri utumira common sense akiri ciao igetanagia chititanagia revo wewe go capture man tu no ngethera ari mwana mume iketherere as low bit compared kile bare ba qualify kuthera bari ndati level kwa ndiuga kire achiari itwetani na miaka era ministry kuejana mwana akethire grade 6 abati kwethera iri nja between 12 years akethire grade 9 abati kwethera akiri nja 15 years na akethire senior school abati kwethera akiri nja 18 years no nga cases irea tugire cia chokithairo na ara grade 1 2 3 mpaka thire miaka 19 kumanisha mwana ora komba gwetane na nduki ewe yes thai tu in January na ile ana barakila kukuma ki PP1 PP2 kuma grade 1 grade 2 grade 3 wow tene igwa achokairwa what about CBC kwena guchokera no ntintirimaneti ya muchiari na kwenda mwana ukiachokera anontu ariona mwana uteki akugwata kinyanyumo yawe kumbithira na kinyetie gita
mwana utekia kugwata na ate kwenda kila ki the next grade lakini nende gwetwika mwana wanga na irerie kieru kia grade 3 nende atibatia chokerete na kwenda kumuthami cukuru no tunakuona yaka cukuru eu bate kurutana boige tumi mwana utekia kugwata aeta kweria akuthamia mwana ndikuthama no tukiririkana in our days kire 844 system wabanga kuthamia mwana kinya utagita process kithora thomera for example antu primary ndo kwenda mwike mukuiro wogaira tu mwana akaripoti mukuiro unende imbiongo igweta na mbere kenda at least kinya muchiari ura akuona mwana wene ndikombike kwa wasted ndienda kuga atiri na kithira kwino chokeri na abo chokerera ndienda kuga ugatega average ye mwanadamu tutithera tunganene yes twina antu bari extraordinary twina antu bari average na twina antu bari below average meaning kirasi ne kire mwalimu ena arito baria batonyania the same level of intelligence kwina mwana witana wagetia ali aitano ringi na ringi kenda kunuka kwata concept iriku ko gwetaga u akerwa ntu buri akona jakara bwigitwe kairi na ndiko we kirasi ne thirikari kyo emphasize 100% transition ukaja kuthira nikitie mwana oku ena kiwango kia miaka iri thirikari itengete no kona membi atu gwata jabangi Meako mwana wetu nkunukira mbere. Yes. Inyari ato athoma uteigwa kwi mwana primary etherari apua performer neta high school akoma na grade njega. Kwi mwana ana beta be kunuka na njira cia mwanya. Ndenda kuga atiri tonto ministry itikwe encourage guchokera. Ugo ni muciari wateka mwana okuona at least no athithie mbeta agachoka kirasi ne kiu kairi. Itawaranire mwalimu oku. Ende nawe wakikisho kiarania na mwalimu oku. It is between PP1, PP2, grade 1 na grade 2. Mwana wona kinya grade 3 athithia Kenya. Kenya twaugire Kenya. Education Kenya Middle Years Assessment. Wona athithia kigero kiu tonto akayo assessment number. Na amenyekane ko ministry utimbo muchukithiria au. Au no agetira. Agaithie agikunokaga kajira kawe kaumire nau. Na ndiko gwethera we muciari na no gutegera mwana oku kona atikumba mea akiri cietu itirugukaga omwe yes tegera viwango bibi anti na ndio menye it is against the ministry policies agichokera wethera wicho wow at least kuelewa nende tu ya unya melumite nyungu CBC na CBE placement ana ibarereti kenjesea na nende baraba gwita grade 10 mwana arerereti antu primary narawandine kwe karama lakini chukurira eti aiti county ya Kajiado ni bibira ile kwa kenda mwana amenyeka ina abikwa na chukuru kwa wito aya thirikari ni rategaira mantu cha mengi muno ndirenda prisa rito baba grade 9 various schools gintu kia mbere barategaga pathwire mwana ojuriritie agitoba second term ministry ni etumire chukuru ile ana babati kujuriria na pathway na twethera turi arimu twingaindi ana barea pathways iwimbi the three pathways kwina STEM pathway kwina social science pathway na art and sport pathway twangaindi ana boe kana twabera thira urigwa wena umbi bwa course jachia ondaktari walimu engineering iyo ne kundira na mantu cha STEM mantu jaro mantu cha business mantu cha public administration you mantu cha ndira na omuntu ewi social science pathway muntu omebira muntu omicheto muntu ndirama muntu ndwebo iyata sport pathway twanga indiana bweka so gintu kiambere kira thirikari rateka iprisia na ba chukuru imwana athurite pathway riko tonto eu othurire ni wonyania wina interest ni aya wathura pathway tuitana ndiri ki merit na batuire ta ki merit after uko karandi wa seso gikenjesea what did you score uragwatire number 3 ilazima bategere inclusivity and regional balance tutikeje kuwethera Meru school twikirite ya Meru aki anga Nairobi school twikirite antu ba Nairobi yaki a capacity ire chukuru yomba ko ndire ningana na ndi bategera pathway ku menya wa select pathway igakwa chukuru ire ko iko fadhati pathway
Eta kwa chukuru. Aya, chukuru ile au Meru School. Ndithia kigerio. Meru School barenda ana bara bagwete 63 points. Na goninde na 50. Ngetha Meru School? Ari. Aya. Meru School tu gere juri irenda kiwango kiana ngiri. Na mbujuri ndi mwana namba 2500. Ngatonya Meru School? Aya. Range no balance ukateka the national schools. National school ebati kwa accommodate runners from all regions. The 47 counties, national schools chonde chibati kuhakikisha mwana kirasi ni kwena runners from every county. This is sawa. So na the factors yichira tegaira ko. Ikenda wethira Meru chukurira chote chi Meru ana bara beku at least iba mixi. Mostly national na extra county school. Tonto senior school tuina category nya. Turare category nya chia school. Ikurare school ireta wa C1. Iwi national schools. C1. Cluster 1. C means cluster 1. Ewi cluster 1. Nande eu orendo choka ki 844 ichikurira chieta wa national schools. Ni chenji to yeta mbio. C1, Cluster 1. Na ki national schools hiji kuina the traditional national schools that we knew. Ireto ije na kuina promoted. For instance, chukuru ja Alliance, chukuru ja Mangu, chukuru ja Pangani Girls, i traditional ira chiantuire. Lakini waja chukuru ja Nkobo High School imekuwa promoted saa itu. Na ndio kwa C1 mbi. Yes. Aya C2 ichukurira toeta extra county schools. Ichi weta C2. C2 na chitengi chia bau. Ichi aritwa from several regions. Ete maanisha bakethera bari represent ku the 47 counties lakini at least 3/4 ya aritwa neti those extra county school from different counties. Alafu tu ina C3. Iwireta wa county schools. The schools within your county. Yes. Mostly you ukethera chire accommodate aritwa for that region. Yes. Alafu iturari na category ya mwisho yetu gwita C4. C4 is sub county schools ira raiji na ndechi day schools. Na ichio kona musiri tena aritwa. Tondu percentage ira nyingi retere ki national schools na extra county schools. Yes. Nende endira bakwitwa ki C1, C2, C3 na C4. Ni bibiro bakwithira bikia ilwa. No ntukwina mwana urai na exceeding ile irachia exceeding expectation sawa tugire C1 ni national schools toga C2 extra county school toga C3 county school na toga C4 is sub county schools kana day schools. Rĩrĩa twarĩa kaire twaugire CBC e focus na kire mwana akumba. Na rĩu tũrĩa kuga atĩrĩ, kiu ũkumba kwĩ ũngĩ ũngĩkumba umba nguruki in the same class. Okay. Inkumba operate computer inkumba inkonyenia I have got the skills to operate the computer. Lakini kwĩna ũngĩ expert genius your computer in the same class. Tuka place on the same level. Ari. Tuthe place on the same level. So twambĩrĩria aja. Arito baba betere badithia kigerio. Bodithia kigerio kia makwa. Romax chiao chiekiro. Kia makwa riu. Over 100% ri Dorcas yagoete ingana ena 90. Kinoti yagoete ingana ena 80. Aya ba categorize scaling area. Kwa tu kama mwana ore ga qualify kwithira ena exceeding expectation 1 i mwana ore wa range ira between 90 to 99 marks. Utekwigwa mwana ore ga qualify kwithira ena exceeding 2 it is from 75 to 89 marks. Mwana ewi level mbere ya exceeding kwina level ya ijiri ya meeting expectation na meeting expectation ni ya gawa maita changana chairi. Meeting expectation 1 from 57 to 74. Meeting expectation 2 from 41 to 57 yau. Nuko ona ndio na ndeba jake kuplezia na chukuru iki atwasi yo chukuru iki chionde gutemo chiari otio computer chukuru njeka murito wato nyo. Tisa sawa? Yes. Na batumirite 20% ya KPSEA, 20% ya school based assessment na 60% ya final exam. Ikyo bareja na point iro ronaga. Ko wona mwana ekeri 72 marks. I point summative. Those are points. Okay. Aya twambiria au.
na ndito si all the junior schools in Kenya chirathithĩtie kĩgerio tisa sawa Yes. na twina national schools in Kenya twina extra county schools in Kenya and all types of schools in Kenya haya ana baraba gwete 71 point ire barari bangana thirikari kambo please bau kichukuru tisa sawa But in divine case C1, C2, C3 na C4 Hapana. kana baichike ki C1 wake. like for instance C1 national schools irajuka ya point ya kuma 63 point and above Okay. tisa sawa Miako imuchiari okwaria ni ate okwara aria 63 eja extra county school. Kia tumonye ora ejete no. Kethira kati point ya national schools irari kuma 63 point to 72. Turari na alito pangana barabara gwata point. Okay. Against the number of population that those national schools can accommodate. For instance, atwambinya na Alliance. Alliance ni toire na population ya ngiri. Na baraba gwete 71 iana ngiri magana jana. Omberewa? Iana ngiri magana jana Kenya. Ne ina ngiri teu to praise ngiri Alliance. Twete the next national school. To praise na ina adrin. Kwa wana bageta bakikera wo yo jora bakikera wa according to the capacity ya chukuru. Monka wethire kinyo kwena 61 no gwirira extra county school tonto na ndi gwetere go kyo kuringana na point yu ure ithinga tena. Okay. Kwina mtu akaibwa atiri kuringana na burachi ukategorizwa cluster 1, cluster 2, cluster 3 na cluster 4. Oboro turire sub county schools cluster 4 ira thaini day schools na yaka itena arito baingi bara yo bakwithira ina boka itene katene ko akathwania na kuwe aka make decision at chukuru reje cluster 1 ichi arito njume yake cluster 2 ichi abarawe ikanjuma njume a cluster 3 iba umeyende tekaba muno cluster 4 nyaba te umeiburu no tigia to by day school akenda kweberia ithwani ru acheri bakomba kuthira bakithwani Tukenda kweberia thugani riu aya riria arito bagwitwa chukuru ici cionde ministry ni utegera inclusivity na regional balance guteu thirikari nganania murito na Nairobi ura wina point 71 na murito Turukana ura wina point 40 tisa sawa tonto na regitara furadi murito wa tithoma kinya kwina shortage ya limo mauku no jare mugukinya no so no withere murito ura wina 40 Masai eki the same class no ura wina 71 na Nairobi. Okay. So that is how the ministry is doing. Kinya na ndio no tuku nyethera itukuga national schools they have got a lot of competition tonto gutimbu ciari utikwenda kuigo mwana okwari Maranda High School mwana okwari ari Meru School thirikari nitumirite njira ciao cia mwanyira tugire kuhakikisha all those potentials and competencies isi mixito kuringana na regional balance ikenda mwana ura wina Nairobi gutega twike no occupyite Meru School enka tutiga mwana utharaka na resagana na itwije no kurukira challenge ingi gwateni kithomo kiu kombe andikire mtu ura wikiambu yes Okay, anaboka sana abwe trainers wambirire nende bote gwetwa arimu aburetwa trainers ba CBC bata ya babu kuma kithomo ke CBC ke kuba kuthira kiretwa bata ya babu yuko chukuru kana buchoka buiko nya training abweta butombe mantu ja CBC yariri yarere batu mea tutireni walimu through the 844 system ira mwalimu arungamaga akari ugatigirwa ndauti ukathithia assignment ciaku ukamakira ukaiwa result na in the process tori kisukuru gwatuika riu itweterete kwandikwa gwatuika nakio kithomo kikingi kiego implement o Kenya yes na kio nonto ki implement it is opposite of the other kira kiari teacher centered ndunga meditane bangereso ni ciakwa nditengugi cionde gutikio nguria murio te lazima murie kiuria mpume mbite mbuge ngukava yukuria form 2 na rugono rugire na ndi jurethera nkavite yuku ninga katukavite na nditwa okay na ndi kithomo gikwija kia tu gira twaugire kia CBC kwa twika it is Ghana centered onto ge focus ke potential mwana no ura umba kuna acha kiu kindene mwana ukagikuria akaumira ntoa ega ikio rituthingi ejire kenda mantu jara toitani cha pedagogy cia traditional teaching methods kurunga makirasi-ini kuthithita yana igere ukaba makira ukaba discourage are ngore ugwete aetio ugo tekio kumba no kumba umenya every runner
has got their own potential. No chinche teaching pedagogy chiaku umenya murito ka tethairwa kumenya kiuntu kiu na obatethire bonthe omuntu akauma na kiawe kiria akumba tugakiona gukurukira assessment kana even practicability. So nande tutoring session chiari chia guikwepu mwalimu kukarura muitanire jo 844 embrace jo CBC kenda nandi gutuika ngwataniro wewe na muritwa. It is much of engagement than kwa isolate muritwa deliver uma wita. Akwena aritu kana kwena arimu brambe kwithira bagita cukuru tene na bethira bakithomo mbere CBC ya na bethira bakithomo uritani na ndoka batwire betere kwandikwa ni TSC na ki safari yo kana ki karugendo ko kawetera akwira kithomo kya CBC bando batirona ngui batona mtoko baike training baritano kira kithomo kya CBC kenda kaita kana gakeya abo bakwithira bakiyukwa ni TSC bethira at least bena India CBC nindi ahantu ba ibathomire bana barutano na 844 CBC ekweya batona kanyega ku trainwa amantu jegi CBC na batandiki TSC na no TSC na no kaba turabetere kuya kwandikwa kimbati kyogwira muntu akoyukwa ni TSC awe ati chimantu ya CBC utija kumenya akirie weni 844 iri muntu ageta otethia ritwa kinyendira agaita skuru raka posto eta gwitana mwalimu ou agatethia ritwa bwega muno tonto what the TSC normally does like yesterday ikorade na induction intani baba ratonyire no menyete kaba thomete CBC bara train wa in teacher colleges gukurukira 844 so nande ministry in liaison with the TSC ore thithagia mwalimu agatonyo mweru gi system ya CBC tugenande for instance baba bena recruitment ya September wakisha ingia hivyo tu wanaondi tutoring sessions for 4 days ukaliturwa boke bange bagita medita mrodi wengi ukaritude at least no eta sessions yo section inye ithano na mantu chara cha gotonya ko kinyajo gwa tonya the reduction amenya CBC imbina nikito wachenjire from 844 to CBC na imbito batire go change na kwina mantu cha mengi cha change like senior school teachers ibarari tura wa August baba bakwa mukira dito bato banenkira batwire gwita 844 na currently as we speak bena form 3 na 4844 na bena grade 10 ya CBC no kuona au the same mind ire can deliver form 3844 nego expect to deliver grade 10 CBC kuna de mwalimu gwatuika atena tutoring session hii kubangwa umano wachanganya rito bariku no wachanganya rito bare ko kile tumio kuona ministry ya ensure anytime mwalimu mweroeja program cha induction ichibangi na tutoring kenda lituro amenyora bati uchinjeri the teaching pedagogy tukuru chionda no kona yaka achire bokana china umbi aboko bakwithira bagiki ari muboke tutoring ero cheta tutoring sessions tutoring sessions kwina private schools chio mtu kiumbe na kwina public schools I don't know kethira ari mubaba private school bakomba kwithira bekinyelo kana baba public aka na bondi bakomba kwithira bekinyelwa akiwita session iche tutoring na kethira ibo kinyelwa i process yereku ekire bara batikinyire batukubudeke at least ku make sure ari mubo ibakomba kwithira bekinyelo no tugia kuona kinyatene wathire ke form 4 ugeto kandiko school fulani gwitana Kiswahili gwitana English wathire form 4 ugeto kandiko mali gwitana social studies gwitana science what about ari mubanende kana tukuchetha ikire CBC ndenda kuga kwina mwanya jo munene muno kire ari mubara barege public institutions na private institutions tonto rira ministry yabanga tutoring sessions ibanga irari mubara barege public institutions ne babangira ne bayaka kitu kidogo na bakari tundi kwa mwalimu ora urige private school akenda kwa litundi munene ono bati ku register na akamurira tutoring session yentuire ko iu kwa unande kadera nuije urige private school wa iwa tutoring session chia TSC irio era munene oku na kurire wete otirenwe
kenda tumba gwethera tugita turi amwe twinthe tontu bara baingi no baremero gwikia teachers bao bari tuned ukenderea gwitana na we for the concept ira cha 844 na tirongira sti mbuka no rona kwina issues kire private school na public school resort ikumira tondu mbere private school eri na prestige yeyo lakini ande ana bara bara public mostly bara ba take advantage eri touring session uchi arimo ba capture information ira ba train ba itete result njega muno so to the private school teachers waigua the touring session ikumira era eri ticho kuna kurire itori turwe kendo umenye mbina mbia batio chenjia CBC. Thank you. Anuko na yaka kwina mwanya katikati ka skuru cha public na private ki miritandire ki kithomo kia CBC. Mwanya kiara jomba kwijira kwina mwanya gintu kia mbere ugeta ki most public schools we are not well equipped on in terms of the facilities lakini ugeta ki private schools ira nyingi kethira chukuru ekwa ndingu itana computer na ndina certain public school tichio nde china kiwango kia kuthira china computer lab so public school ni ka deliver theory lakini wetha ki most private schools ukethira o muntu ena yawe so private school ile iko embrace CBC na ikamejukia bwega tontu bena facilities na infrastructure iba ko implement CBC more compared to most of some of the public institutions tontu ethera tuge for instance tukwenda bio for instance tuge tukwenda thidia practical ya biology we need a microscope kana chemistry tukwenda ira tweta titration ya mwire private school kethera iba equipete tontu ona muchiari igiti mona private school o makena resources no kuona weja na angi wita ona mwalimu arita nai theory kundiuga kwina mwanya aki ethera mwalimu akahali tundu ali tundu amenyimbia bati go change plus kwithire kwina facilities na requirement iri kwendekana ku implement CBC tontu kwina mantu maingi muno ja change it from 844 to CBC for instance kintu kira tweta topic ke CBC tweta bio strand kintu kira tweta topic kira 844 ke CBC iretwa strand kira geta wa subtopic ke CBC iretwa substrand kira geta wa running activities ichi twathitha yanga discussions and whatever ke CBC iretwa running experiences kira twetaga exams atokuthithia exams in CBC turumita assessment konkwena mantu maingi cha change itie topic strand subtopic substrand asta learning activities learning experiences exam assessment kwina ntu bakuwa CBC ni achiari ba uthoma tiana no tunende wetiri bake assignment nyingi ira achiari ira ana bakweyo ni achiari bakugwithia wetiri mana muchiari oro wetampa nange nkabwithie umwaka na ndi igwakari umbere tontu urinde gwita nthiguru aria ugatega mauku cha mbere ja rationalized ikwari na extended activity na extended activity yu niyo ya involve achiari thirikari ikwijokara nthi eja kwithira ana baingi nyi guardians benabo na guardians bara benabo they are beti illiterate atemenye nyero tuma imbi metumi imbi kana mantu ja imbi na de achiari bau bakuga as we speak ibo bakuthoma te ana ithomire au na de tuteja ana extended activity tumwira weta kiu uthomere chukuru ni yukuri ugaga othithirie muchiari okuone ndino ngombera bara batigiri bara bateta touring session iu ibo benderete kujukia that extended activity bakandika irana ngaweto tumegiki na mani ari na ministry ikija kureta extended activity achiari bari boteta kire 844 bauga mwana ki 844 no thirikari na chukuru utino muchiari aeja involved which was very true na ndi CBC ikuja yuka kenda achiari baba teteta aya wa mwa assignment ya thithia mwira na ndi buburi weta wira mamia gukorogere chapati buruge
indi nandi ya ukarandika ire ja kwithira aciari bara maingi they are busy others are retreat na bateona kanya extended activity is scrapped. Yes ikwithirite kwina report chikuana nyangatheti yegoro na kinyaru arire onania atuto bara betete grade 10 babati kwite ku transition bonde 100% na mwaka thai bakinyite skuru 930,000 ibati bandu ka balance ekatromba kwithira gaikinya barua 90% na toba bakinyite skuru cha grade 10 as per yesterday. Lakini nende kwina thina kwijira onto aruto babante bakwenda ba transit 100% out of 1.1 million barabaretete bakibwithikiro kekenjisia mauku ya grade 10 ithina irenda beta bonde milioni 1.3 beta guthoma mbina mauku yate ukinya in fact ndonde kinya gatetine ku skuru ikinyilinyi mauku 10 kuingi uteri nyanya kinya. Is it true not to be you are a teacher, a trainer kiria ngwite ngagwita teacher uri trainer ukulukirite retooling tere mweti ya ile na kwina skuru ro kurutana ndaito kwaria ici mauku ni atebu iko address na kana na tabuku me address. Okay, junior school nenda tobo ntaba ku report school na nende iberegeri kwambiria kuthoma na ute mauku imbi bwa babuta nabyo. Ndienda kuga revo eje ekorokeri eje junior school mauku jangani ijangani lakini senior school ikora mauku ijari jeje ndi kwa ya challenge. Okay, ministry kwa tuika etandi disburse mbecha ge publishers bago publish mauku last week iro barabekire kiwango fulani kwa unende bakogeta atia bago publish mauku jale na thirikari irerekeria by 31st January mauku jakethera jo kinyai cukuru kwa mauku tikachatario ipabrishers batari bakuri wa mbese iria ciatigiri tere ba publish mauku. Yes kunende achere bakaibwo bwa mauku nende ana betete cukuru beta kuthoma ibararumiro ganto gaka mauku ijete. Nibega sana Madam Dorcas bwerekerio kwembra ndega chati kuthengi kunenkira kanyatega kamerera omba kwethiro kiariria muchiari ure no bwa bwa kithomo kika CBC no ntuni kuringana na uni na achere bombe tukutura kiaraniria hapa na pale inkuiba bandu batirethera baki embrace akithomo kika CBC kuna baba kuona bandu kithomo ikirito na kwina kinyana bandu batirethera baki kiyukia bagikumbatiria boya na bona nende okino kyo kyatutethi. Muciari ko ntegete ndiendo kwira be positive kithomo gya CBC akijite aja gikara na kiendeleo kathugania akijite gichenjwa rira kiambiritie antu bero bagakijukia seriously na arimo bamwe barega kugitana aciari baugana lakini thai no kuona kina seriousness tontu mwana oro urafafumete bwega no witi cukuru ire ancheka ndiendo kwira ati we muciari chitanirie ari okwendekana chitanirie ari okwendekana we muciari mwarimu itengugewe nawe itangugewe kwina university after senior school na kwina ngugi after senior school ko utikathugani mwana tonto akuya senior school gutina wiregero system ni bangi bwega university na colleges kethera china miaka 3 ambia kubanga mwana oku thaa ici atigete senior school eta guchethano tonto anto bageta university na bageta college ikenda umira antui aega no karude mathugane jaku menye uma kithomo gakire aja na kijete kenda gitutethia kinyethera kwina challenge ya facilities kaora ona no bwo ambetie chigete ikija kaora ni biche tukaumira ntwa ega bwega. Thank you nibeka sana Madam Dorcas no tupo kuona kanya gakuya kiri studio chetu na tukeya untuku no ntuku kenda at least utana mbere na kumba kwithira kuthomethia aciari na kubemenye the mantu je kithomo kia CBC ona kinyauni ana kan kuthomera lakini betikiria kwa form etareki 14 Form etareki 14 kwa inotire to Pix Hotel interechia na nyuki vai na Valentine's dinner. Valentine's dinner ya karika tariki 14 ya February 2026 next month kuma thaa imwe chioro mwanka thaa ithano cio tukuteta meche kinya wa chiurio kana atia apana na ukwe na nyumba cha kumama nyumba china kila kitu kirotiete koku na nya labda kinyankuru kikenda utire ndiro kinyanara ukuibo yaka okinya nuko na burawera wa home away from home now that speaks hotel terechia na nyuki okinya Pix Hotel terechia na nyuki ntuku ya Valentines bwena mwendo ku buka wakanya ga uchala kanywaji karabu buwira na iri wako labda ni chai labda ni kasonda labda ikawain buke wakanya gakumba kwithira buichala karabu kwenda na gukunda buke wirwa bukethira buke wererwa ananduimbo kana bukethira bukia entertained bukinirwa ni live band
antu bara wona bakina TV ne abara wiba kwa bakendera bari au kenda at least utira endera bukurikanania mantu ya wendo endera bukwari mantu jege burabu gakamuchi wenu aibu kuba kwithira abwina kalwimbo okari sawa sawa and then ukawa kiwa mtoku kinyethira ati kwibangite akiwa akaya wakiwa na agakunenkera kiwa kunende bishwa okinya Pix Hotel akiri Valentine's dinner ukethira ukiana na kiwa gyaku safi kabisa kiro kwenda ngeni wikinya na kenda kanya katika thire no antu bachiandikirite wa wengi muno dinga namba kiri 0711 969 690 0711 969 690 kana 0782 426 689 kana kinya wite kiri info@pixhotel.co.ke book kanya gaku na wari kinya no wauwa uni ndaigirwo ntumiri kiri Meru TV ukawa discount okay kwena bura twaritie nabo kuna ndewe tobera uni kira kitumite kira kindetete Afrika ndaigirwe abura bona mantu amenya kiri Meru TV mbejira ubati kurea ukare anuchu estio kana kwetubecho komba kwithira ukiitirwa okay kunende omba kwithira ukibanga mapema tariki 14 itautrime utina form no ntundire tukwa form ni bivingi okwenda tumekupea form tariki 14 February 2026 twinde barabara china mbite Pix Hotel antere chiana nyuki waga sana mutegeri wa Meru TV tutirimane akiri bubango jwa the wave ona chakinya tha ithano mwanka tha muwanjani wambita muthoni wa kiramana.